Toreni okara mwaka. Mwankaba iguato kuga. Ipepo. Niari mubaki amage kupeti beti na mbere na maandamano tauni ne Yankubu kibodhure ne ali mubonde kuma kaunti ya Meru ba kiuga uchi batechoka kirasi ne mwanka mutatara jo guchoka kirasi juza jukithithwa ne thirikari na bombe kutho bakithikirwa ya tugutarirwa ni mwandiki munene wa kiama kiu Karute Nchebere ba otu ari muba Meru County toreo tuendeleza na demonstration kuma narwa itodhori mnode statement ya Teacher Service Commission that arimbo bachoka ngogene arimbo tibia batechoka ngogene nonto kwenera toeta na return to work formula side ilasima akelo misori atoere bautosha kanera matako yara torai nayo kenda atoera tosa in return to work formula kumau National Governing Council eto Nairobi ete yone manto yau kedre ya mega to go off the strike yadra to toeta niyo to strike yedele na we muthomi njira ni mukaririgite wa kiama giki akiuga bwa Kenda na bwa 10 thirikari je ya Sakayo ne thangikiti arimu batwe tore arimu ba Meru tureja nkobo kuga tuteta kirasine mwanka tutochieto ithikirwe ondas we go to court ondas but we will not obey them tutochiathikira report ra Getu FM kuma Nkobo gicombo giga South mentire akori toka mbeta mawira omurori